Assalamu alaikum. Bizi görüp жаткан жалпы Жетимурид каналыбыздын таркалуучулар, көрүүчүлөрү. Биздин алгачкы каарманыбыз Алапа районуна караштуу Көксерек айыл аймагынын Актайлак айылынын жашоочусу Али апабыздын бүгүнкү туулган күнүн куттуктап, Бишкек жана чет мамлекеттен эмгектенип жаткан кыздардын атынан куттуктоо аманатын жеткирип бергенге аракеттенебиз. Анда эмесе биз апабызга арналган белектерди алууга кеттик. Аял затын гүлсүз элестетүүгө болбойт. Өзүндөй назиктикти, сулуулукту таныткан биз күндөр Алапа районубуздун борборунда жайгашкан конкурсунда гүл өрткөнүнө келип, апекебизге сонун жакшынакай гүл белектерди алып кеткен эдик. Gözde olan bir kutu mu? Dikkat cesaretiniz. Onda gidip rozadan bir tulpan var, roza var, bibere var, rozanın suratı değil, sütü var. Roza zikretleri var. Bizge tulpandan nerede veriniz? Aynen. Bizim apaközge kızları Tulpan gününden başladı. Olursa hazırlayacağız. Biz de Tulpan gününden buket ayında veririz. Olursa biz buketizde dayar bol yapmış. Sağolun yapmış. Bunlar maske. Soda borборуна келип калдык. Бул жерден апакөзгө арналган кыздары даярдаган сонун белекти алып чыгабыз. Алып көрөсүңүздөр. Биринчи кабатында Осмон Товарлары деген атайын дүкөнчү бар. Бул жерден апакөзгө арналган белектерди алып чыгабыз. Biz aldın ала buyurma berген белектерибиз дайыр ба апакөзгө арналган? Дайыр. Teşekkürler nerede koyayım? Kaç derece salak bir ödeme var? Bu zamzam sosu. Uyutulan zamzam sosu. Zamzam da apaken degen жазуусу менен дайындалат. Apaken degen mi? Apaken degen жазуусу бар. Апакөзгө арналган ибадат болуусунда сонун жайнамаз. Сиздин тартыбыңыз үчүн. Olursa sizge çok rahmat. Biz bileklerinizi alıp döneriz. Көксерек айыл өкмөтүнүн Актайлак айылына көздөй бет алдык. Дуа кылып коюңуздар, аман-эсен жетип барып келүүнү Аллахым насип болсун. Дөйдө кырсыктан сактасын. Төгүлгөн ак батаңыз бизге берилген, кабыл болсун дайыма баке, жашагылым түшпөй төрүндөн, кабыл болсун дайыма баке, сый урмат көр ушул өмүрдөн.
жашап өмүр сүрүңүз сизге калай тул кызыңыз узак жашап өмүр сүрүңүз сиз ар дайым аман жүрүңүз таптадыңыз сапа тулпарды талпынттыңыз алгыр шумкарды апа сизге тазим этебиз биз болобуз ата урпагы апа сизге тазим этебиз биз болобуз ата урпагы бүгүн туулган күнүңүз апа ден соолукта жүрүңүз апа узак жашап өмүр сүрүңүз сизге калай тул кызыңыз узак жашап өмүр Алевиге сізде? Тамаша, қандайсың? Сізге келе. Сізге келе. Ереке? Жүргілі, жүргілі. Қандайсың? Biz Kiriçöz'ü stajda koyduk, Alalpa'dan geldik. Alep bu жерде Ақтайлақ айында Енекөзден өздік байрамын белгілеп жатышты. Ушул Енекөздүн туулган күнүнө арналып кыздары Россияда Москвада экен, бирөөсү Бишкекте, оштон кыздары биригип атайын бизди ошол куттуктоону жеткирип койууну суранышты эле биз ошол аманатты жеткирип коюу максатында жетип келдик. Ереке, туулган күнүңүз менен. Рахмат. Кыздарыңыздын атынан. Ошондо келиңиз сразу дилектерин берип коелу. Бул да сизге эне. Энекебиз ошо биз алыста жүргөнүбүзгө байланыштуу намаз окуп, бизге дуа кылып туруу максатында жай намаз Апакен деген жазуусу бар. Жай намаз белек тартуулашты. Энеке. Жай намазыңызды Алла солай баратыңыз кабыл кылып, ошол кыздарыңызга көп дуа кылып туруңуз. Неберелериңиздин бактында. Бул замзам суусу. Мындай ичип дуа кылыңыз. Анан зикир тартып туруңуз мына. Бул кыздарыңыздын белеги. Биз аманатты жеткирдик. Ошондой эле. Ереке, ошондой эле бул жерде сиздин дайым жашооңуз таттуу болсун деп шириндик тартуулашты. Бул жерде энекебиздин кызынын сүрөтү бар экен, мына чагылдатып өзүбүз да көргөн эмеспиз. Мынакей. Муну сизге тапшырып койду, өзүңүз кабыл алып азыр. Жашооңуз таттуу болсун. Болдумбу? Рахмат. Жашап туруңуздар. Жок, биз бияка отурайын. Бир-бирлеринен чай ичкен жок эле. Мына биз сизге суроо бергенде biraz алыс болуп калып атат да, мүмкүн болсо жаныңызга өтүп алайын, а? Кандай дейсиз? Уруксат берсеңиздер, а? Берекет. Köpeğiniz yemeye sizde. Söz uzatarlar. Rahmatıyla şuncalık yemeği tuttuklar. Hepsini alıp falan. Rahmatıyla uzaklar böyle. Şu onlarda şu baybol bir işte söyleyecek. Şu konuşmaktasıyla geçiyor. Kızlarımızın baktığı Baktılar dualıyız. Müjdeliklerden baktığı ne diyeceğim.
Rahmat olsun. Rahmat Qancha bo'ldi hozir ketgan? Ошол жана сиздин тууган күнүңүздү бир жакшы ушул жерге келгендей болсун деп ушинтип ойлонуштур да. Такшы кадыр калтырагы өздөрү алыста болсо деле кел албаса дагы баргандай бололу деген максатта уюштурушты. Biraz otururken şöyle bir nasıl ismi? Paketiniz var mı? Onda kalıplıktan ayıp kalmaz yani. Aksakaldan başlaydı hocam. Biz bir yerde sileriz. Anlıyorum. Umattı yine bugünkü kutman kurak 70 yaş, 69 yaş Kur'an'ın kutuktayım. Allah'ım size uzak ömür versin, gençoluk versin. Şu gününü alıp, çoğunluğun yol kızlarımızdan yaşlıklarını görün, baktılığı ağırlık kalayım siz. Katağında meyresi, çeyresi degендей şu. Төрүндө төрүштө отурушта сизге насип болсун. Рахмат кыздарга да ушундай бизге биздин ушундай ийгилик күнүбүздү жаштарга сюрпризге бир өзгөчө бир шаңга айландырып койгон Россияда иштеп аткан шаардагы балдыстарыма биздин кыздарыбызга чоң рахмат. Кош колдору менен кошо карып бактылуу өмүр сүрсүн. Биз жамандык көрбөбүз да. Ушинтип илдикка пайда жетирген жакшы жаштардан болсун. Жашылтаган. Сизге рахмат сиздерге ушинтип. Биздин өзүнүн атын кылаткан кезиңер ушинтип. Канча деген адамдарга мени бир жакшылык тартып атасыңар. Сизге тынч болгула. Сизге дагы тамам эки күндүн бактын берсин. Siz turnalanıp gittiniz mi? Bak onu sarmanız. Nasıl acaba format koyalım? Biraz yakın akılımızı. Кеңе туулган күнүңүз куттуу болсун, ар убак тынччылыкта болуң. Кызыңыздын, улуңуздун урматын көрүң. Ар убакта бирге болойлу. Билимдик болсун, ойлордо жолугушайлы. Ошондой эле карындаштарыма чоң рахмат айтам. Себеби şu туулган күндү таңга бөлөгөн ошо кыздар болуп атат. Ар убак кошкону менен кошо барыдым. Birbirlerinin arvaqdan sığılıp oldu. Birlikte toylorda qana joluşaydı. Yaxşı dostlar aytaydı. Arvaqdan sığılıpta olmuşlar. Kapı bezine de şeybendikten bulay saçlıkta. Kal aytıp koyunuz. Cemil'in canını bozun, baldarından reşit bozun. Daima en жақсы болып шындай үйретіп жүре берсін. Ежеміміз енем деле болып қалды. Buyursa emes sizdin tuğulgan gününüzge geleli. Құда қалады, иә? Sürpriz olur da. Çabuk abi, benim Жақшы да мен сәл толқынданып кетемін де, шыдай сүйімден өткен алдым. Енем де şu atamыз da. Suyun işte başlasa. Sürekli benim canıma tutan geldi şu an. Söyleyeriniz. Көп жашаңыз, денсаулықта болыңыз, оруаңыз. Дайым биздин көрүүбүздө жаркырап, күлүп, жайнап жүрө бериңиз. Көйгөйүз жактыбы? Жақсы, рахмат. Жақсы, жүдө жақсы. Сюрприз болдун да атайын, эч айткан жокпуз кыздардын атынан. Жақсы. Рахмат. Ата беріп қойыңыз әмір. Рахмат өміріңе ұзын Сөйлесіп отқанда. Қойбайлы. Әйле өміріңер ұзын болсын, өршіңер жайық болсын, мәртебеңер бәләнд болсын. Şu bal paygan göğlerine menen bay biçe olup, ulunlardan hurmat, kızınlardan kızmat görüp, şu mağşop nevere çeverenin nelerin görüp jürebergile. Hurmatsıyım. Nelerin çeverenin. Keyingisine cevap veriniz әмір. Qanday? Yaxshi.
Rahmat. Жақсы. Қандайсың? Жақсы, жақсы. Рахмат, қандайсыңар? Громко сопрайымчы. Рахмат, рахмат. Geldim lakey bari. Oturuşat. Bari oturatlık şunu otur. Rahmat, rahmat. Rahmat. Sizlerge de rahmat. Kendi oğla ömürcanına uzak olsun. Baldarınardın, kızlarınardın, eğrilerinirdin, hurmat sıyın görgüler. Bal paygan bay beybiçe ölçülü örgüler. Rahmat, şunca sıyılap şular düzen ötmüştüm ne kan. Tangat. Suyunum neken bir be oğuz açıp kaldı. Bu da akıl aydın diyor, bulak gire atır deyip koyum da. Anne de kişine kız geldi Gülal. Sana oy boy, benim gibi geldi tuttu. Çoğun kız bol kızım. Rahmat verin erge. Örüktün bana gülünü hap getirdin. Örüktün mü? Adam. Жақсы. Ele keskesin. Найдыр. Менің туған. Өзім балдардың алдында балдардың уайымы өміріміздің болып жүреді. Әкем шынша баланы шоңып кетеді. Шыншалы балдарды ойына алып шоңытып бақтылы бәйбіше болып, үйлеп шығарып, қызым шығарып, бардығын жайғастырды. Рахмат жеңіме, өмірі ұзын бақтылы болсын. Şimdi demek ki benim en kine gelin olanımız uydu, en çok altınız şu yengem, bizim kaynanemiz ötüp ketkenine baylanıştı, kaynanemiz soruna kaynanı, dayım şu baldarı, ben yaş kedimde gelgen gelin uağında bular kiçine kızıyla, mena kaynısın demez, kızlar, baldarım katarı çoğu ötüp kılardı, onun için Yengem ömürcan uzun bozdun, bardığısın baktığısına bar bozdun, telegeyi tegis bozdun, tegenleri düzgün bozdun, türlüleri uzun bozdun, bardığısın baktığısına bar bozdun. Daim sizde silah biri vereyim. Bekş beni öğretti. Rahmat, rahmat. Rahmat hamd oğla. Ömrüңөр uzak bolsun sizlerden daha görüşüңөр jayak bolsun. Mertebeňer baland bolsun, den soğuňa çyň bolup, üýeleriňer menen, bala çakaňar menen tynç bolgula. Uluňardy çoňoýtup urmat görgüle, kızıňar çoňoýtup hizmat görüp, uşulardy urmat süýüngör çireýgile. Bal paýgambay bäýbiçe bolgula. Светлана bir anda
кабыл тилектин Biz hazır alsın demeyiz. Biz enetay deydiz. Enetay deysiz Hiç da. kaçan alsın da aytmayız. Ankeni men kiçinemde uşunun koluna geldi. Gelin bol. Özümün elimde özümün akamda olsun. Oşan için bu hatayma. Ömür uzun olsun, görüşeceğiz olsun, geleceğe keyif olsun. Hiç kaçan olsun. Şu baldarın jakşılıklarında olsun, bizden jakşılıklarında olsun. Benim neverelerim, gelinlerim büt bari yine değil. Çoğun özün görmegin oşan için. Şu enetaydı, ene de ayttıs. Şu ene olup kalmayın bizge. Enetayga bir kабыл айтыңыз эми. Enetaydan ömür uzun olsun. Geleceğe keyif olsun. Şu baldarım menen, biz menen bardık, doğan uruk menen bapırap şapırap жүрөбүz. Hiç kime zor olsun. Hiç jamandık görmeyin. Sizlerin de ömrüңөр uzun olsun. Örüşüңөр jayık olsun. Geleceğiңер keng olsun. Baktılуу болгула. Бүтүп биз окшогон карыяларды келип тартып жүрөргү. Biz çakırsanızlar ele gele berебиз. Ким туулган күнү, ким да жакын эмикисинде кимики болсо чакыра бериңиздер. Onda эми үйрөнүп алдык. Биз да үйрөнүп алып сиздердин билеңиз катары окуп калабыз. Таанып Чак беребиз. Алалыкка барсаңыз Рахмат балдар, чоң рахмат. сизге берели анда сөздү. Мен дагы ошо жогоруда айтылган бардык кабыл тилектерге кошулам. Жеңе, өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Дайыма ушу балдарыңыздардын, неберелердин, чөбөрөлөрдүн жакшылыктарын көрүп, ошо төрдүн көркү болуп жүрө бериң. Ошо алыстагы, ошо куттуктоо жөнөткөн кыздарга, сиңдилериме да чоң рахмат. Үйүңүздө тынч болсун, дайыма мындай жакшылыктардын көбүн сизге тартууласын, сизге дагы ушул биздин өлкөлөрүбүздү, сиңдилерибизди ушинтип эрежеге жеткирип берген үчүн дагы өзүбүздүн бир туугандардын атынан сизге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошолордун жакшылыгын эми сиз көрүң. Дайыма ушул дасторконуңуз жакшылыктарга жайылсын, ушул жерде отурган баарыңыздарга дагы чын ден соолук, элибизде тынчтык болсун. Дайыма ушу жакшы күндөрдө эле жолугушуп, сыйлашып жүрө берели. Ушул алыстан тартып Алапкадан ушул жерге келип куттуктаган ушу инилерибизге дагы чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, дайым ушу элдин кызматында, жакшылыктарында көп болуп жүрө бергиле. Рахмат, биз аманатты жеткиргенге Тортты тартып койдум го? Эжекебиз тартып койду. Силерди азыр ырдатабыз. Менен болот, айнең болот. Мезин адлап. Ырдайсың? Кайсыл ыр болсо деле боло берет. Maksatı uç beş almak. Bir şekin albaymış, sabahtan es kalbaymış. Gününü berkenden ketinen alıp koyacağım. Соңуңуз чың болсун. Биздин бактыбызга дайыма төрдүн көркү болуп жүрө бериңиз. Кудай сизге узак өмүр берсин. Бала чаканын жакшылыктарын көрүң. Дайым жүзүңүз жарык болуп, жакшылыктарыбызга көп болуп, төрдүн көркү болуп жүрө бериңиз. Туугандыктардагы бардык сиздин жакшылыгыңызда, жакшылыктарыңызга көп ойла. Бардыгыбыз арабыздан сый кетпесин, талашканыбыз сый болсун. Силерге дагы чоң рахмат балдар. Ошо бизди ушундай катуу көңүл кылдыңар, сүйүндүрүп койдуңар. Силерге да чоң рахмат. Өмүрүңүз узун болсун. Кыздарга дагы, сиңдилериме дагы чоң рахмат. Бала чакасы менен бактылуу болсун. Силерге чоң рахмат.
Өзü de katışıp. Өзү да бар ошол. Энеңиз өзү дагы барбы? Өзү шайыр энеңиз турбайбы? Шайыр апам. Шайыр боюнча. Шайыр айы, мен айы. Мен айым. Бул эжекем азыр ырдап берет экен да. Энем кошулуп берет. Али энеңиз кошулуп берет. Сиз баштап берсеңиз. Миллион күнгө өтүп кетет карылыкты күткөн жокмун зары. Аттагана колдон келер иш болсо, жүрбөйт белем 18 жашары. Кайран өмүр 25 курагым. Кайдан издеп аны кайдан табамын. Ойдо жокто дарылды 30 жашым. Ошол кезде азыр ойлоп турам. 40 жаш кетти, кыркыраларды кубалап. Кайда калды кызыл көйнөк пурпурап. Мен себеген 50 жаштан өтүппүз, ой, энетай, 60-тын ашылсын аш жолуна. Мен себеген 50 жаштан өтүппүз, ой, энетай, 60-тын ашылсын аш жолуна. Таланттуулар ошол жерде. Төрдөгү эми таланттуу ошол бүтте. Алсырап алдан тайып турган кезде сени мага жыло сүйлөп койбойсуңбу? Билбедим же байкабай жүрөсүңбү? Же мени урбайт деп ойлойсуңбу? Сезимдер толкуп ташып турган кезде сени мага жыло сүйлөп койбойсуңбу? Байкабай же түшүнбөй жүрөсүңбү? Же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу? Шайрап бүгүнкү туулган күн карман өзү шайыр таланттуу энеке. Мен айым тоонун солисти. Баштаңыз. Жайлоодун гүлү жайы карган, чүмөккөн сайын каратайган сонун турбайбы каймене болдум балык байганы. Төстөнүн гүлү талып байган, өшөткөн сайын каратайган сонун турбайбы чоңене болдум балык байганы. Чоңене десем не берем, çok bolla düşüp büktенем. Тәйене дестене берем, тамылжы düşüp büktенем. Улымдын ұлы ыйласа, көтөр деп мени кыйнаса деле мейли жүгел olur misli сыйласа. Kızımdın kızı eylasa, kötür деп meni kıynasa delle meyli çıkış güya bisti sıylasa yey. Молодец, молодец. Талантым бар сиздекен ғой. Сиздин атыңыз ким болот? Менин атым Гүлнара. Ең кенже келиңиз, э? Даже кысмы 7-чи кысмы.
Бардыңыздар куш келипсиздер. Туганга ачылы келипсиздер. Кудай кааласа көптөгөн тугандар өткөрөлү. Ошо көп жашаңыз. Ушуну көп көңүлдө. Рахмат. Рахмат. Ар жылы биз келе берели. Мондай даамдуу тамактарыңызды пиширип тура бериңиз. Үйрөнүп калайлы. Тамактарыңыздар даамдуу болуп тур. Энес папа менен берсин, а? Майы. Ömrüңөр uzak bolsun, örüşüңөр жайык болсун, мәртебеңер белент болсун, келечегиңер кең болуп, денсаулыгыңар чың болсун. Кудайым берем, дөбөлөктөн келе бердин. Ар бириңердин ишиңерге ийгилик. Жакшы иштеп, жакшы эмне болгула, өмүр жаныңар uzak болсун. Балалар чакалуу болушу, бала чакаңардын урматсын көргүлөсүлөр да, бал пайгам бай байбичелердин көзүн аялыңар ушинтип ойноп күлүп жүрө бергиле. Тынч болгула. Көп жерлерде ушинтип элдердин патарын алып жүрө бергиле. Ишиңерге ийгилик, иштериңерде жакшы болуп, жакшы жүрө бергиле. Конокторуңузга, алыстагы кыздарыңызга кана турабыз. Дагы бир жолу пата бериңиз. Конокторуңузга. Кептиңер бәріңіз шу мына туған уруктар, кайным, кайын сиңдилерим, күйөө балдарым, кыздарым, бәріңердин өмүрүңөр uzak болсун, тынч болгула, ушу бәріңер кошконуңар менен кошо барып, булуңардан урмат, кызыңардан урматын көрүп, ойноп күлүп жүрө бергиле, тынч болгула. Ушу дайым жакшылыкта жолугушуп жүрө берейик. Тарсоконуңар жакшылыкка жайылыңар бар. Nasıl okulun üstünde yormuşum çileğini. Rahmat. Hoş geldin sizlerden. Bizge ruhsat banda. Yaxşı yollarda öğrenizler. Rahmat. İyilik. Yaxşı iştep, yaxşı memleketinin yaxşı adamlarla bol, güçlü olup şu çoğun iyiliklerge yetişkin. Yolun karşıda yoldaşınlar. Kuanışınızlar daim olsun. Rahmat. Туганын кутболсун, жакын жашкан кутболсун. Şu бардык балдарымдын, келиндеримдин, күйөө балдарымдын башына аман болсун, кызга бар болсун, ден соолугу чың болсун. Силерге да рахмат, ушунча жол бардым, келгениңерге.